Donc toi tu bois, tu vas injurer les bébés. Tu peux pas, tu vas injurer les bébés. Hein? Respect quand même, hein? Bon, moi tu as besoin, bet soleno, kakri nswalo, mais vrai nzolo ya mbote que vanda ni na YouTube, hein? Na ba minute que cuisa bet que écoute na YouTube. Tu comprends? Bon, mba metu na beno, oh non, kuvanda kintuadi. Ame kote beno, di boki ya Kento, di boki ya Bakala, tout ça là. Oh, kuvanda kintuadi, ne ukuna lomputu, oh vivre ensemble. Oh, bame vun beno, bame baratine beno, bame yolis beno, hein, na katsa luvuni na, ben me boakuna, hein, metano. Mena bubia iwa ba. Si gen kuviv, ben ke vana kintuadi, adi na ngwisani na kiyenge na kimino, mesamna iki, baga kwen bag jaka, banche isi anzenza, na kuiva na kacha bantocha, benwe! Aha, inke, in betkina zonza, ntang nyoso, na ba debraziste, na ba debraziste. Obet vane na kintuadi, ba men wanin Kongo ya moisha kintuadi aluhuni ya mayu ya Republique. Meno, na mansukina, ba me kwen bakibendi yaka, banche isi anzenza, na kuiz vanda benukuna. Me yin ke dia kuvivya, kuvana kintuadi ve? Kuvana kintuadi, yakini kukabulu bimvwama, kukabulu bimtu na babancha boal ba mfumu mtoto. Me ba me kwen bakili ya beno, bancha isi anzenza. Ba me kwen bakili ya beno, badaume. Ba me kwen bakili ya beno, ena salava grimace ya kezenga ya kese connecté. No, batu bana beno ngwefso machura. Ka mucha isi anzenza, anke mucha ivoire na mudaume. Nzati mabiala, ben metal no. Nzati mabiala comme c'est le taba grand boubou. Betu bana ben ko nzati mabiala ke pe mudaume. Hein, si ben e bantu ming sala pentembe. Mais ben metal no, ya me kuiza, ya me kota kintwa dia badaume, da kacha bantu cha bakongo. Badaume nyoska na zonza na nding mosi. Bagana kudiata na nzil mosi. Ti ba pes bantu cha bakongo na barwande, hein? Nding me baskena Nzati mabiala betu bana ndi yake Nzati mabiala ke mutin mosi nango so machura Albert bake dikan mosi inke dikan ya badaume dikan ya bakaunga ba me kuza kota ba deuxième troisième génération ba me kona vuna que non bake bakuni yanke mukuni na kote ya ludima non Nzati mabiala ke mudaume inke nzila machine no comprendre no nzila machine Nzati mabiala ke mudaume. Benowa, munari ke mudaume. Munari ke mwani adoptif, ya vieux mabonzo. Hein? Vieux mabonzo, muzaba vieux mabonzo très bien. Vieux mabonzo. Muzaba bande nyons tout. Ba vieux mabonzo. Muzaba mabio, muzaba le grand kaya. Munari ke enfant adoptif. Ya mudaume ba goza kote na kata di kandi abeto. Ba me vun ben ba beme me binin ki yangi na ba Nzati mabiala ba binin ki yangi na ba munari me yake bancha betfe ba ke zonza ki bemba ya vrai propre ni kulutin même na beto me ba ke bancha betfe ni kuna peuple beto kota na kacha erreur ina hein bubiai bancha ishi yanzenzi nyosu ke na kacha ngwisani ba ke na kacha politique ba ka me kang ba inwa les ba me sentir que membre me comme koko kondi tadi même ba mosna ba debrazis ya ba na kacha entité ya Congo ya ba ya mosi ya luvunu commencer manga ti ba Rwanda ko sanga cha bantoto ba commencer basis ba cartouche ya ba nyonso ba cartouche ben metal même basis bukadia inke ngwisena banche esi anze ba mbasena kubole ya Pompidou commencer kuizonza na kacha bobe baka mucha munu wa diamba commencer kuzitulube no ngwisani kintwadi ya kiyenge ya Kongo ya mosi ya kintwadi ben me comprendre ba même basis ben no Nzati mabiala me basika le kuitul ben ko bantoti na yake na bantoti ya luyalu yake na bantoti ya bamfumu mtoto luyalu kina wa bantoti na luyalu kina kacha bantoti na kacha babwale beto bantoti nke bantoti ya bakongo
zona nsatima biala mam yange tati yange madungu yange bentu bile nsatima biala bana yange betke dusba po miteko yange betke dusba po au même titre que bana sasu ata descendant nsatima biala ke bana kate bantotina vous me comprendre betke fwa banyo sur le po si ba me ku fwa déjà ntangu fédération ke kota ba mvumbi abanyo mais betiza déjà ba plan ba ma yela ba betiza déjà baki kwa nkufua baki kwa nkunbao na bwale ba daome na ba bwale ba kote ba butama kote ba katukaka nukuma me kubikaka voilà pourquoi baki nakacha kintwadi kuso kutekisa bantotina ke ya baove me kubikaka kintwadi na kwa nvana bantotin kote ba butamaka na bantotia bao nukuma metala bao na nsukunu ya luzingwa bao inba me kudia ba me kunwa ba me bina ba me kuzwa busina nyonso ya bantotia ba Kongo na mansuki na bame kote na ngwisani yini ke pesak mun kiadi ni kizizi ya mwane mukongo yanke tula na manimi yani kuna yini yanke na kuna kudia mbongo na manimi ya mwane ya mukongo yini yanke na kutula ka salete ya yandi kulobil manti ya yandi kuluka na kizizi ya mwane ya mukongo bitike bokila bakali ya kukuba ya bonzi ya nene lisuba ben me comprend nini ke pesa mon mais na nkumbi alisuba betke douce bansat me biala sibake ya kufua betke tombol ba mvumbi ya ba mikwa ya bao betke zengba ba inwa ba nizonza ina na kuvuna bako maboki ya bao ba kuna baka ba mbongi na mbongi ya bakongo iba kuna kudiaka betke zengba misapi ya bao ku écraser yao ku zibisi yao on comprend ya gani faso ina ya ege diambu ya disu na disu meso na meso hein? Na bantina vous comprenez mais non awa ben kuzonja na beto ben ba debrazis ben kuzonja na beto o kuvande kintwadi ben ngana le mana kuzonja ben ka commencer kuzonja to me yava na kwa mbot bet kabul boala ben me comprendre donc tileria yi bet que toujours na nzile macheleka na nzile in bet nyon suzola kuzkota mais quand c'est ka kitna na nsusa kuna kacha république mais république ina ba mesos ku pesi ya bantuti ya banchi ya république na ba Rwanda et mingi na ben kena kubakulave ben ngika kuna bula maboko vous comprendre donc ba bani ya sasu ba mitekoli ya sasu ba bani ya bet ke fwa ba nyonso po ba ina nyonso sala politique na kacha bantuti ya ba Congo ba ntumi ke muti ya betve betke fwa ntumi ba bukadia bentu na ba bukadia betke zengwa kutu zengwa makulu bebental muntu kimpumbul mutini bukadia men ko nasikia ba mboshi na ba mboshi me bulan vra kuba ba tula kufwa yani yandi jana banyimba ba mboshi kudiana ba mboshi ba kuma sikuizi baskina ba inu ba ya nsunga ba kuma sikuizi sana ba mboma ko na kudia yinike kintwadi abanche eshi ya nzenza bukadia ke muntu wa Afrique de l'Ouest on comprend que mutchadien on comprend voilà pour ngana tala na mbanzi Afrique de l'Ouest pa nyuso ino bakia kukangama na mambi ya bantu cha Bakongo baka na kubula maboko on comprend donc batata na mambo yaike mambu ya ntima babani ya Bakongo sume kwa nkwel ba Rwanda betke fo babani ya benyo su po betina tula benyao betke fo babani ya ben butana ba mboshi betke fo bana contre kanai samle ngobe sama turanga na kufa babancha bet bamboshi kana kufa babancha bet benga na tubaike na babakala benme kuna mbut babana rien bet kitar ko tiben ko fungul bayinu wana kutuba bet vana bet piliaye bet ken natil benanzila tout wani ku ben kezaba parce que peuple nge kuwave ke vana na muntina ke luwengi sibaka na bananzila on comprend yame pesum dia kiadi na kutala bantonya buzoba na kati ya mwasali ni kote nsati mabiala kana kuzonza ba buzoba ngeke ntwenya ngabo nkotangu na nsati mabiala kuwa nsati mabiala bental bizize ba papa nyos wana na kunwa bizize me kumaya kutenga manda babantu ya kufua me bola kwa me yoka kamo ba kona landa pat kumpatan nsoni ba kelve ngobisoma chuna kena wa bantoto wabluleni kena na kutekisa bantoto nke bantoto banko kya beto nana ba na lera ntamtikisa bantoto memba masamba de ba ntunga ba bwalezo na kutekisa même Ngwabi muti aishi ya nzenza touche bantotina ben me comprendre
Mais non, go so naturel, bel que chose que si tu vas, ban ça tu vas bien là, bet que faut, ça tu vas bien là, bet que faut baba nyange nyos tu po ba mete ko la nyos. Si ben que ba mvumbi, bet ko ba mi mvumbi ba mi ko eben. Bet que ça ben va so ba mi pelo c'est la Formose. On fouille ba mi pelo, il m'a pas pour Formose. Mais non comprendre. Il y a que même be ko sakanbe. Mais non ben no ben ko za finga bet. Ben me comprendre que bet va na beto. Na kacha makedika, na nzila. Mais non, ben ndi mkwanya na mantwele beno ti abapungu banda bancha inbaga zunaba na lela ntama ya banda na babwala ya bani vanda ka bol mana ay na salama ba grimas tu vois même na lela ntama babwala bani vanda ka na bambulmbuli bao banti mekukanga bwala bani vanda muti kuna na zunya ngomba kuna getileke ni yangi kuna laptila kutadila na ntama e baba ni baka mutu ve mutu ni ketadikila na ntama mutu ni ketadikila na ntama bana baba yenya ko kuba na kimbe bani kina disu lera nke kwena ngoma yanke talkila na ntama kuna me talkila deja inke mitanto bet kana kuiza me kubikisa bancha bwala me kubama babizongo me kubana na bakatanyos tu ya tombe ya kimpeve nyonso bame kubama no baponge babanke talikilaka bainike talikilaka ke na ntama yakini babanchi na kati ya kizanga na kimpeve mutu veke baka tunana na kutalikila na kubumbwala samba inike talikila na kubumbwala ni baki na kimpeve na mantwala kukangama na mfunzambi ya mpungu ya ntete yina kena kimona meso bitu kala nzambi mpungu bain ke talkilak na ni bain ke bumba bwala ke kingdila bwala leran ke talkila me tal diambu yal me tuba bwal me kubuka ba mfumu bain ke na bivumi ya kukuba bain ku diave de ngubi ya muntu bain ku diave de ngubi ya muntu me kuba ma in make ban ku bikula in make kot na kacha babitezo ba me ku zangama benitala in make bukula mpandu koma se basika binwa nunu ya kimpeve inbaga tsubaka binwanini ya mazulu kuma siku kulumuka binwanini ya ishi ya ntoto ya bamfinda ya kati ya maza kuma siku basika na kunwanini bwala nini banka kebeto ni sala bapongi kena disu na kati ya lulendu ya mfumzambi ya mpungu mfumu ya bakongo yalme perspektu luve na kutalkila ba mambo nyonso kena kusalamu na inza bapongi mezaba bapongi metalkila bapongi metubia ya mekumutino mbikudulo. Mais fédération au Congo yake diambe yani baso mfumu nzambi ampo bantocha ba Congo banche yani zabati na ntange ba mindelike sal mutindi na kusoskul kuyiba ntoto ba kusoskul labtila na maboke ba kufuluka na menga kufuluka na matufi mais yani mosi mfumu nzambi ampo yani kubika na kubumba bantu inene sola ba banche yani ba Congo ni na kuza tulbet na katanzile ba pongwaniza ba politique va elle me coupe se mettre ngoli ya kuzonza mayele ya kuzonza ya kutsonika bim nyonso yini kina kusalama yini kina kutubila beti yao beti kina kutalana kimuna mese beti kina kutubila ben mena bubi ya kina kuteben ba de Brazis wa mutime metu meno kuvivya ya kintwadi mekasani mko mbaki jabanche ishi anzenza na kuisi na kacha mina kufu beno jambo ikele mukanisa bino bakula baini nyonso yavana bani ya bao mukana kutubila beni yao yavana bani ya bao singeke mwani ya Mukongo mwani ya Kento mwani ya Bakala ngebutana na kiteza bisialala inwezo na bangwangutu ben me comprendre bangwangutu betike zus babani ya benyonso ata menga mutini mfunzami ampunge na kutubia yao mengi ya kuvuka na mengi ya mumbosi ya mutu ya isi ya nzenza baini nata mfululu bidilu manyongo bainme diris babwala ata mengi abantin ke bana kacha bantocha bakongve bansat babela betike fo bao se betike kote bakuni ya kufua bamvumbi abao betike sambwisa kuzeng baba inwa kuzeng baba malaka kuzeng ba nyonso nipelena piko ekraze ya kone losia na ntama na babwali abamo sikote bakatuka betuna loso bave na bamazi ya beto samba mpevi abaya embi na kekanga mungu betike kono vutu bana babwali abao bana bango beso matura bana ngo beso matura ngevanda tate nge mami nge ngwanka zenge salana ngo beso matura Albert ngeme kudia mbongi ngo beso matura yina meyibu na bakongo betike fuange ni mutinira mukonge kile mbanzao mukonge kokokokong ditadi
ngitadi matona ngula mbo tatanza mkubieka bango kubabia abu pia betu ko na YouTube